Omurebe waitu wa Tivesto Murungi nakutangira eshaha zaba ibirizekiro neshaha y'amakuru gita gacencwire kandi agizoberi agutwa kurundanira aho kuzaga kusyaho ndi Elias Rutugusabiti ntakaga kuretira ombwijwire reka nkoreke bikuru ebyija bgebembiri gacencwire kireki urukiko rwa NRM Rwanek rwayingiza President Museveni okwatira NRM bendera ahaka President 2026. Anybody who try to bring we here, we shall defeat him because we have got the capacity. Waraye bicumetekere musheke umugombora ya Maramba hihi na DRC mu district ya Kisodo. Waje gukwaho bya tugasanga munsi hari muri Nyamugenge ni gutondagira. Abasire n'abashomesa barakuze barabana intaranda zabo barabukumira imbara. Njera kutangira eshaha ne y'amakuru gita gacencwire kandi agutwa kurundanira izoberi oruga kusyaho ndi Elias Dutugusa. Etawuni ya Katikara mu district ya Kakumiro nemwa hatawuni ezatunjiro mugisha ogwo kugoba mu project yo kutera koranse nguto bwa nyuma yo kujumbura amajuta omucanga ca Bunyoro. Bitu no bucara bicerityo abatura beta uneji abamwe bagira ngo tubaganyirwe mu munonga ngoko babire nabatekateka. Abatura bahayo kwetumbitwa kwabo nabagira ngo abebembezo bakabaragana sangwe town ya Katikara yona neija kuterwa koransi kandi cyaba hamasiko minji ago kuhanga hwintunguka bitecero kubashasha mununga koranse bicweke bimwetera shikireyo zibakatusubiza kutukolera korasi tibaje tukolera bakora mbicweke ibinde byeyifo omwiti bakora mwabo kubali mune binabingi bakatusubiza bakarozere enduzo izituzikwenza funaba pangisa baiti basakuijayo kupangisa yabo kuba orugudo rukakora kiro kasisikara side yipo kugiro mucyuko yo mwanda gwa gutatire koranse kurakurana ne banje abantu bakayitana uteka yo business jango munde ateka onke duka yo mucyuko ni gutere bintu abantu babyanga bagaruka side line koranse nabagira ngo bwa hati etawune kagaruka hatire koranse honka emyanya tene koransi yasigara mu mbandama abamwe abatura nabajinana bebembezi baba habwo butafayo okureba ngo emyanya yona yatunga koransi aba bakansalazi boha abayunura bona bakagamba bajja tukolera orugudo runo paka kuli hari hekere ekinise yabakusitaye eri kuli hati bakasalazi ba chairman bona bayija batsaba obululu ereke kintu kikatandika mu January abakulembeze baitu tinibo bakufayo oli abokwenu Katikara yona yaitu bakubaini bakorake nento ni batuijuka nka abantu ni batukolera omuhanda gwaitu ebyo bicere bisyo abebembeze nabono bagira ngo enshongeje ne bashasha munonga ngo habo kubemyanye tine koransa bashobozi tubarukuzayo kandi kiretire town ya Katikara etayonjera kuhanguha abantu tukabagambira nti government tuongere kilometers zindi baitu kutandika kwa kilometers zo tukarozere ene progress yona habu kilomita obwayongezeirwe nangwa no kutandika na polisi no weyongera mpaka Hilton ukiolo kwate akola kuruga apolisi kwate Church of Uganda orabeyo mpaka ogwa akola kuika Kakumiro kitukarwage kione koraki ekikorwa byo kina affectingira abo kuba etown ye kubene yongera kunyirira muno habokwa nizo tukostinga na pipeline kandi ne kisani cha town ya Katikara kibaine kijja koraki kibaire ne kijja kweyongera n'abantu nebeyongera ebisubuzi Kakumiro yona kutaza mune kurakurana orukujwekere gombora ya Katikara ha district ya Kakumiro Sande William nagira ngo bakaba batunjira umugisha go kutera koranse kilometer 27 zenguto omurubo town empange rya haruguto rwa Buhimba okugumiza mu mpaka Kakumiro bitahabwo kugite bitongore bya government nico haberiremo okucererwa okukora harukoranse ji ati obugudo bo nabo twatubuteyiremo basoka bakolezo ati obaherize twakora lobbying yende na government
ba planning kutwongera 27 kilometers in the whole district. Buli kimu kyawa even bakora buli kimu ba submitting mu government to allocate that money. Hati financial niho yari nehwerayo. Hati niho hakavuyo kayizire mwakandi aka this transition of emerging ministries rather of emerging UNRA with the Ministry of Works and Transport. Hati in that process it was UNRA handling. Nowadays it is no longer UNRA, it is now Ministry of Works. Okudilenga kwa UNRA tukolera enguudo zaitu ezo nango bukola so ito twaruge tuliro amahure nti bajja kuongeza kilometers abataka tukabasobora abamu baleka nokora business bamanyire nti bagenda akora UNRA igenda kuongezayo obugudo balinda kandi abandi bakora abamajwa gandi balemano gapangisa bamanyi nibenda abantu baje bapangise hanyuma yokorwa kwengude so abantu abamaju nabo tibafuniremo bitu kansara Sande William yashaba abantu okugumisiriza obwe n'abebembezi barukwistira karyabo mu offices ahiguru okureba ngo government yabahwera. But we are still lacking in ebyome byaba China bicharoho a site. If money is allocated, they will come and start working. Baitu tuino kunihira nkuposhinga munonga. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebaze. Bari Thomas Tumwebaze ntugumizamu na namakuru agacenchwire omahandichi wentura o ministry yebyobwegese hamwe na nemizano Dr. Kedres Triagenda yarabura abazire hamwe na nabashomesa okwerinda okushitamira entaranta z'abana. Dr. Kedres ebyabagamba obuyabanarambura ebirukugendo misho omumpakeza music dance and drama ezitebekanisibwe ahishomere rya Mbarra High School hamwe na Mbarra Junior aho mu Rembo rwa Mbarra. Omahandichi wenturo ministry ebyobwegese nemizano Dr. Kedres Triagenda yarabura abashomesa na nabazire okwehara okushitamira entaranta z'abana. So I want to hear you say, I will, then you add. 1, 2, 3, go. arukurambure birukugendo misho mu mpakazi hanga eza MDD ezirione zigendo misho hari Mbarra Junior hamwe na Mbarra High School. Dr. Kedres najera ngo nabo kutaho enkora erahwera bejo kwetabo mu bintu nkebi. I want you to use every opportunity to be a better person. If you are in P4, anyone in P4? Yes. If you are in P5, P6, whichever class you are in, tell yourself, I am valuable, I am precious. So, I will go to school every day because I want to be a better person. When I'm in school, I will not be teaching my friends at the back. I will be listening to the teacher.
Dr. Kedresi nagira ngo nka ministry binentekateka yo kwatanisana n'ibitongore bindi okujanjaza inzira etari rimwe n'imwe okurabira ombyeshongoro na n'emizano buri mwaka. abana bakora kwe class koga bakiga no kuzina no kweshongora no kwiruka gutera umupira ibyo byona ibyambo umuntu ukuraje akawumutwe no kugira nabwe cyo ekine kintu kurundonga. bageze ubona permanent secretary yagamba abana batwarika ikintu cy'amahane aho kuba yagira our future our children and our children our future. Icyo kimanyisa abana bakwatagira ibintu nyese bakutereza amana nyinshi muronga bakuyama abaziro babo kandi twe abaziro tubakwate n'amana mingi tubate umana gitu abuka nyese azakora bituma. Amashomero agaruka ikigana 25 nugo gariyo ngaya n'umumpakezi kandi nezija kuhendera hasandeji. Amakuru agagasha kwa Ela Achiza. Wewale Ela Achiza twazo mu district ya Kisoro endwara yebicumetekere musheke omugombora eyamulamba hihinana ihangeri ya Democratic Republic of Congo okurjera hara Aneti Kachagama owebyo buyonjo nagira ngo endwara eji neretwa burofa. Endwara y'ebicumeji abirwaro rya Maramba Health Center ya Kashatu bahameze ko batungira barwire bashatu bona bajine barukorwa umugombora ya Maramba mu district ya Kisoro. Anet Kanchagama owebyo buyonjo nagira ngo berarikirira hawe endwara eji nikwe kushaba abantu kuzuma marwaro baryo mu ruhuzyo rw'abafumu. Kibagari kinyogori cy'umweru kandi kinyogori amwe waba utabimenyereye tazi ngo nibyo binyamugera bibaho kireba nawe giteye n'ubwoba kagira ngo bakuroze kandi koko ibi binyamugera biriho izi ndwara ziriho twewe nabashijwe indwara kubera kurwara ibitacu duherutse kubonaho miyasisi tubonaho kese 3 z'abantu babifashwe twabibonye tumenyesha ababishinzwe cyabikoraho no gushaka twabyirinda muri imiryango yacu. Obu yarabara abantu kuba bayonjo no kwihara kwanika ebijwaro byabo mu binyansi bitu bagume babyanika higuru aharzawaya baryane hanze bakamanza babigorora ari amagi agapfa ukabyambara ubigoroye batabishoboye kuguma baranika ko ku migozi atari kubutuza kubyatsa no kubutaka then hari abandi abana bakunze gusohoka ku bitanda kibani kimyenda ibyo basobyemo bikaguma bitose buri munsi umwana agasobaho buri munsi nikabiryamye aho ngaho inyogori zirajamo zirangiza zifata iki ku mubiri w'umwana na undi muntu wese
ibyo binyogoro bibe byakuje mu mubiri. Umukikuru w'imyaka 50 utenzire kurebekera ha kamera zitu nagira ngo ibicuma bikamutaho mu kibero kuyagira umwirwaruro nko kumuhereza umbazo guyamizire bwanyuma byatandika ku murugo mu mubiri berukuragara. Ibinyamugero kuntu ko mbizi twabyamaga hasi kutaka, none ubwo hasi kutaka tugashyiraho ibyatsi tukagerekaho ikirago, hamara icyumweru hakamara 2, waza gukuraho byatsi ugasanga munsi harimo ibinyamugero biri gutondagira. Umugabo wanjye byubakaga byose necyari duseje bundi sobwo nuko manza yashaka senta agaruka gukora iki kuvugura ikintu kubaka ikintu. Noneho nasobo Dr. Nick Muneza umuhwezi w'ibyamagaroro kujunanizwa n'indwara ziri kubarukaho no kuzine kwerindwa nawe ahabwira abantu ahabyo buyonjo oguyahamya ngo ishweka cya Muramba abantu baco bakebwe kigambo cy'ubuyonjo nangwa n'amakamenji tegeneza kamena. One of the sub-counties incidentally that is doing bad roof is one that I come from, the one called Muramba, and you were there yourself. You saw that village called Kanyeka. You saw what is happening there. Muramba's latrine coverage is very low, yet we have the biggest population in the district. Ichama kamenjo butagira za kamena Maneza nagira ngo tukira umugomboro ya Muramba yonka bita bicweke 12 hariga na by'amakomo district ya Kisoro tibyene kamena. By'ukujana ntabwo ari amabyigusa ujana n'uburwayi buturuka mu mabyi za typhoid, umushwiza w'umumara, za dysentery, ndetse hari n'igihe washikiramo na kakorera kandi korera irica bikomeye. Abaturano bagira ngo habo kutura mu nshozi z'amabare nikibagumira kutimba za kamena gasha kwa keta tuzarirwe. Keta tuzarirwe we RDC washitagwenda arabwira abo bona barukwenda kwesimba mu kibina cha NRM okwerinda okuretaho obushashamaro hamwe na no kwesharinga mu kibine cha NRM. Abahagize b'ikigombe cya NRM nibagira ngo batandikira kutuntuza bababire besimbiro mu karoro ko kwate bendera y'ikigombe ho muri Kitagwenda. Washango mu ntori nyine kano gambira bana ninyesho asiboni baba takumanya ngo ari isabo wenda tumanya ngo Nyinamaskongo na constitution ekigamba ngo power belongs to the people, so these are the people who have power. Abana abantu abina mani kandi abantu abakwatsa kusindika kitubajya ngo twendo mu ntongo akabaro bo baronda. Abantu bagira ngo kibacirisho cyahamutwe no kushanga ngo bamwe mu basingirwe bariyo no bakora izina rya mukuru wihanga ngo abasindikire kugaruka kwesimba. Aba bantu abakugira ngo n'abantu bakuru n'abantu bahango n'abantu bakurwa mu state house manya bashomere betegerize nibenda kuturemesa omuntu utwetoranire mwere cyatureta herizoba no kweterere nduru na no muranga wa his excellence Yoweri Kaguta Museveni ngo ashemeye kwija kataho umusonga zankayi za Kitagwenda okuba turi he no kutera karutu kaka NRM aba batakwasire bendera bakija bakatera ngayi bakatutera hansi. Ubwe barukwesharinga batambuize bigere kuzo mu office ya RDC baruko mutware cyandiko cyabo okutsindiko wa mukuru wihanga. Kitagwenda baratumanya ibintu kubara tushengo. Yes. Amasima. Bina kuhindura insurance. Insurance muri Kitagwenda. President Patrick ohereza abantu bona kuza mu primaries. Baronda fraga bearazi ba MPs, baronda fraga bearazi ba RC5 na ba councillors, baronda fraga bearazi ba RC3 na ba councillors. Ora kwate fraga, ora kwata bendera ya NRM ni wo mponi wo NRM re yohereza. Raizi arijo kiri kibina. Uko gore ije akagira ngo ibore kuja ka independent ngo fraga ngo president no mwohereze. Urugo no rugambo ni urukoso no rune bishuba kandi turabishumirira nkai twabaye ba security turabijumirira, ba security with the highest terms possible.
tugerizeho kuronda agaba abaso rukwetumbiturwa turukurabira hasi mu mbitu tuzirabiremo kandi we Robert Mugabo kwasire bendera ya NRM nko munyishengero nagira ngo nibija kuronda karuru ko businji kandi nyenda kugamba ngo bari kwija bari kutinesereza bari kugamba iby'emishamba bari kugamba ngo nibija nka independent bari koreka mu president abasindikire nyenda kubashaba ebyo tibirikoro muri Kitagwenda turuhire na n'oruzyo oguma baratubuzya Gashakwa Anthony Twine bare Anthony Twine murebi witu wa Tivesto Murunzi ni nkusima aho uri kuturebera hona kandi we barena no kutorana okureba TV West chiryo makuru agacencire konko nchereze mbase kwa nimbo muraho kace ni ingaruka na makuru agande agarukurataho urukiko rwa NRM rwanek rwahinguza President Museveni okwatara NRM bendera ahaka President 2026 Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Kurukubujwireje turukwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji is the original is our office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room number ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo nobugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecanyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33
wakozesa momo n'oba olina amaani g'okuhinduka investor otandike kutunga akasente asimu yawe buli izooba yimata star 1 star 5 star 1 hashi kuteekamu sente kulugira kimwera shiringi 10 zonka na momo investor kandi kiri kukirayo bulungi n'obaasa kwihayo sente zaawe aho naawe wagiire koona egyo niyo momo amaani agali kukuleetera kukiraho. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Manager, ogito wagito. Konka bantu mu kidara kabatakagiremo. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukazakunywa mbogo. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Otwiro inecyetengo ekyo kukorera heru konko inubwiremwa bwa sente. Hayes Recruitment Experts abari kutwara abandi heru kukorerayo. Bakuretera umuce gwabusha. Abusho nabishiki abimyaka 20 okwisari 80 nibetingwa okukorera cyayi cyenyonye Dubai Airport nka stewards, customer service, aviation workers, cleaners, security guards, check-in agents nendiza nyamwinji. Visa na air ticket nebyabusha otafergo mu cyogo. Okuyanditsa no kwabusha. Free registration. Interviews nizo kuba chayika cheka mbarara. Arwa mkaga ebiro 23 na Sunday 24 byo kwa mnanoku. Rero bakasese. Foot poto, chenjojo nemyanyeri hihi. Nebiro 26 hamwe na 27 byo kwezoku ari Bomber Grounds. Foot poto, shayibiri zakasheshe. Esimu not mushanju ina not rukumi ninga not mushanju ina itani itano hamwe na not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga. Kuruka yo mukahumuro tukiri omakuru agacencire kandi ageshiciwe kacitu cya kabiri urukiko rwa NRM rwanek rwahinguza President Yoweri Kaguta Museveni okuba kwatere bendera ahabwa President omukarura karukwija akarukuza kuterwa 2026. President Museveni yaraganiso kwa rukuza kongera kurwana soburu bwenguzi okurondo butare na no kongera entasi y'amaka g'abanya-Uganda. Erizobo urukiko rwa NRM rwa National Executive Council rwatandika n'umuhandico mukuru w'ekibine Richard Todong arikwanjurira abakugukurwa mu bibine binde byo butegetsi kurwa mu mahanga gandi ebyababiri umwe cya Russia pate kurwa mu ihanga rya Russia, SPL kurwa mu ihanga rya Sudan, Venezuela pate hamwe n'ebindi ebyahikaho mukoro kandi basima mukuru w'ihanga kandi urukiyamana w'ekibine ki. Habaho no kushomo kumukuru w'ihanga yarabere hatine chakanisa kuba chairman w'ekibineki hamwe n'umuhwezi wo kubanza Alhaji Moses Chigongo nabwanyuma nuko kushoma abandi abaronzurwa barimu omuhwezi wa kabiri wa chairman Honorable Anita Among, omuhwezi wa chairman wa Burenje Rwizoba Jonald Dasimwe, Tom Butime hamwe n'abandi. In the same spirit, the conference received the results of the elections of persons who were elected as chairpersons of the various special organs of the party. The first is the second national vice chairperson female who was elected by this conference, and that is none other than the Right Honorable Anita Annette Among.
The Vice Chairperson representing Eastern Uganda, elected by this conference, is none other than Mr. Eshodo David Calvin. The Vice Chairperson representing Central Uganda, who was elected by this conference, is none other than Honorable Cheyune Aruna Kasolo. bithabarka hakimchero bwa nyuma y'umuhandi cyo mukuru kushoma ngo Tanga Collins urumutabano wa chairman w'akatiko ka Electoral Commissioner ka NRM Dr. Tango Doi ngo asinjira karuru ka National Youth League echemnyetero ya Yanga kana mukuru w'ihanga yabashaba kutwara inshonga zabo mu katiko ka NRM Tribunal. Nabwanyuma Secretary General yashaba abanyakibino kusharami yaba mukuru w'ihanga bakwatere bendera kandi bona biciriza. Nabwanyuma mukuru w'ihanga kuyimuka kugamba yagera ngo kibina n'abantu bari kurenga miliyoni 20 kandi abantu miliyoni 18 n'abateze bakaruru atiyo nuko kora barabo bona abari kugamba kubeka ibineci. Because this 20 million members of the NRM want justice, want fairness, want the truth. They don't want lies. They don't want favoritism. They don't want corruption. That's why you hear those young people making noise. I will follow up their noise, but to do it legally. I cannot do things illegally. Peace. No war. But no war is assured by the army, by UPDF. That's why we have no war here. Oguya yongera yagera ngo bwa hato businje buruho ngukanda hato borekeriro kurondo butari okongera umutinda habihingwa hamwe no kurwana sobworo maka. President Museveni hona yashaba bebembezo mu kibina bari kurenga miliyoni 250 no kwetorora ihango kumukwasa bakarebeka ngo barwana sobushomanguzi okwibembazo mu marwariro hamwe nebindi. A thief is arrested for stealing pigs and so on, or PDM, and is given a police bond. Say no. Tell them that stop this. You don't accept it. And you tell the LC3, because the LC3 are there. Tell the MP, so that the matter comes up to the center. So all these cases, there are other cases which I had people complaining about, but they will be investigated, all of them, and action will be taken. So therefore, I want to appeal to all leaders, stop, Banyankole call it Oktokoza. Oktokoza is when you have got like a drink, and something falls in the drink. That's Oktokora, a pollution. Nobody should pollute our NRM with bad behavior. President hona yagera ngo abana kutandukana tamwezi rukwija zona abana nibija kushomera bushomashomero ga government. The school fees. In the coming term of office, I want us to abolish school fees in government schools. You must really support this and oppose the local elite. Nabwa nyuma yo kugamba kwa mukuru w'ihanga ba delegates abijo mukoro gubahamyo kwasa mukuru w'ihanga ko Rwanda soburu bwenguzi hamwe n'ebindi okurebeka ngo ihanga rya gendo misho. Sima president witu okore kintu kechi na kibina kechi Uganda yone kwicerezamo. Okushaba kwa mukuru w'ihanga twena ntukwakira
nkaba members b'ekibiina kandi n'aba leaders b'ekibiina eki ekikuru n'okugarukayo tukakwatanisa tukareba ngu eki president yatushaba kyakorwa. Amakuru aga gashakwa Jimmy Muhumuza. Jimmy Muhumuza twagumizamo na namakuru emyeto nshanju na munana ehirwe binte byo kukozesa okongera mu business yabo okwetungura mu district y'Isinjiro. Emnyeteji hegabirwe binte birumukana z'amate hebyome birukushare ebinyatsi pichipichi amagari hamwe n'ebindi bingi kandi omuhwezi wa RDC hasimire ekitongore eki abo kwatiraho gavumenti omu kutungura emnyeto n'abakazi. Socio-economic transformation okuno kukora nokutaho programs zo kurengwa abantu batungura amakagabo barugo mu bworo owabaremerwa kushashura fees yazishashura ko kubantu batwereza ubujuru zaha owabaremerwa kutwara umuntu mu irwaro mu rwire yamutwara inakasento mu nshaho ko kumuraguriza owaba kuzirenda kumugwera yajombeka ejo. That is socio-economic transformation. It is part of the and ripple effect ekimuryo numukora eki government already erikwikirizamo ono mukwakira ebintu ebi emnyeto eshabirwe kwejumbira munonga omukwetandikiraho emirimo yabo ahabw'okuba emirimo ya ofisi nimikye munonga. Omuntu bw'okutwaramu ebintu motocycle bikupuriza na kandi tuyambe okwekolera emirimo tukabasa kwebonera akasente. Otherwise twaguma turatekereza ngo emirimo ya government shane ya ofisi nebi bitongore waza kureba basuzanira ba Patricia nabo nibace munonga bo abaganyirwa mu ntekateka eji na munonga bakazi ku rugo mu ripple effect bagisimire munonga kandi batangaza okwebongerire ahantasya omu makagabo. Hati okuhinduka kwanje no kwamani abo kuba ripple effect engorere kintu kyamani nyo kandi ntino misho gabantu konka baguma bakutwihayo bakutwegesa batwegesa okuturarondera ebintu byito butare batwegesa okuturakora records zinungize ebintu byito twayota manto yonjerayo kandi tukimara nkamezi nkamukaga tugira nkata savingeza twayisa homwe n'amagoba nikatubaganeho yitobo twayamba akazi yetu kuba amaze nyowe ija bampereza abantu 20 bo training na ba training amandazi na keksi na daddies hunaba barabwirwe obutaguze binte ebi bitu babikozesa okwetungura nsakwatanyisa na ofisi wakikozesa taicho nokubu babaremu bagira nka wakwata kanizi okazuguza. That is a criminal case. It is not a civil case. We're working with 2,525 refugees. Tulioni tukorana empunji 25,225. Then the persons with disability, we have, by yesterday, we had 282. Ruth Nwamanya. Ruth Nwamanya bwanyuma y'abashomesa abarkwegitero mu kibina cya Uganda Liberal Teachers Union okutunga sento 2020 ku rugo wa president okongera entasya ahamshara yabo aba borekero butashemererwa ahabwa abafere abaryo mu kubafera abarkwenda kuzibihaho. President w'ekigombe cy'abashomesa abarkwegitero mu kigombe cyabe cya Uganda Liberal Teachers Union omwihanga ryona ayorekere kigenderwa cyo kwegitera hamwe kandi kibahwerireho okutunga miliyoni 20 okurugo wa president bita bafere tebabarije ashanga abashomesa binibizo bingi emishara yabe mingi yone karibwa amabanja nabo cyo twajya ngo twataho Teacher Enterprise Development Initiative tuyambe buri member witu kureba ngo yatunga ka project omukaye nyenda kwebaza president w'ihangeri abo kutwijuka katu hamwe ntandukwa batera mu sente omusako yitu esente zitushikire batuhire ebyo kukoresa nambuye ninyowe mfunire fertilizer nabona nebyo kushikera umusuru gwanje yashangamu ezindi zirimu empunu 10 zaba empunu 22 hati akazimpa mu kwezi ko kubanza ebiro 3 25 hati zamara emyezi mukaga turalisa haturareba size yaje zahika
They are faternity, they are now 6 months already. Bwa nyuma yo kwija kwa sentezi ogu nagira ngo abazitungire bazikorise ibintu byentunguka okurabira mu kuhinga no kuri sempono ebintu bigenderiro kushikiriza umuranga gwa president ogwa PDM bitbore kiro kwerarikira nuko kushaba kuba bahwera abafere ababarkubi sentezo kuna submitingire project proposal zine ihireyo ayombeke kijukembuzi hata aho ahinyemereyire mpingiro umwani kandi umwana ogo nagaruka nabyara mu kinyatsi cyenta habo kuba mu project proposal nyine mu kutunga ente zago zero grazing hatu no kwerarikirira aho bw'abafera abutukurira bijire bakwenda ngo bagwanise sente zabo shimasa batakazitunga tutakayongera kuganyurwamo kandi sente zizatwigwa mukuru wihanga kugira ngo tutunguke tugene musho kwabashomesa so ninjumirire kintecho ecy'abantu babafera abakwenda kutwara sente zo umushomesa wena aratunje project ejo agireberere nka project kandi tushaba bashomesa mutakakwata materials ubundi bakakuretera cement ucezo ukajuguza ninga bakakuretera bakwereza kukozesa nkemba aho nkezo kashanga kandi zagira umukatari ntwena ebituragumwe twateka aha mwanya dukoresa bwiki aha nshongejo abashomesa batungire bindi bintu okurugo mu project age ey'ikigombe cyabe cya Yoritu aho batungireza kamera amasimu ga smart kubasa kurwana sobushuma oburu kubateganisa mu matawona gabo n'ibyaro gasha kwa Ben Muhozi Ben Muhozi umurebe witu wa TVest umurunzi ni nyongera kusima aho kuturebera kandi webare nangwa na nukutorana ukagumana ureba TV West kiriyo makuru agacencire onchirize mbase kuba nimpumuraho ningaruka na makuru agandi Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room na 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhuje katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Chibaya Youth Development Sacco aba kugom kurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan za hanshaji nche bakuretera voluntary savings group savings institutional savings hamwe na junior savings Director Agriculture loans bakwinire business loans agriculture loans border loans school fees loans emergency loans home improvement loans hamwe na women and youth empowerment loans bashanje muri Kitagata Trading Center Nyakayo Mbarara City ahitaje rukuru bina matajo muruti Koranoria hamwe na Nyamitanga ebiri kuciraho za website www.chibayayisako.co.ug ninga tera note ibiri note chenda nemwe abiri na mshanju nkaga na mnana ninga note ishatu mwenda ishatu 10 Chibaya Youth Development Sacco Unity and Development amazina ganja mumpiyedo kasi ninduka kikoti cy'Uruva district ninyozie myenda ningora nitwosa amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh solar etuyambire munonga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbiza bagatereza batatiro sente zone
ntogezomu mbweniwe owasaruni ab'amashomero ab'amaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka ab'amabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruzamo ekiri kusisikara aho bwabusha free ebiri kukiraho tera noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha Musego abadomu lwa katoli ku ndongozina nanywedde kano ka Luvera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutozo okolola okotyongo kakwata kano muzeekano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutozo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long like geisha.